Veš, kaj sem razmišljal? Da bi postal medijski influencer. Dobro. Okay. Bi kdo bife, kafe, espresso? Veš, kaj sem razmišljal? Da bi postal medijski Nekaj se smeje. Marko Mani. Pravijo, da moraš govoriti o nečem, kar obvladaš, da ne nabijaš kar... Mamljiv užitek za razvajanje v domačem naslonjaču. Bi kdo bife, kafe, espresso? Vam v kratkem pošljemo serijo profesionalnih fotografij za vaše objave. Ne more biti že 3. Seveda je. V rezurarstvu je zbinček seveda točno. Nisem zajebo. Insta, Face, Snap, Tumblr. A smo prišli?